Tugetigana na ino ntutoni shingeni ati ya Karima Mpuri iria rino thimenti ni waumiretie na kuyukia mathigi na kuandamana makimeneria antu kiumbe mamwe maria mayukitie mugunda wa mwingi wa Nkorone na gutwikithia wao omagunaga momongwa maugite mugunda uyu ni wa mwingi na kwa gutibatire kwithirwo kiguna antu anini unture makuromba Gavana Kawira Mwangaza na kijagia mubunge wao Raim Daud ethiriwe agitonyera nikenda kumatethia. Mama ni maandamano ma Karima Mpuri magitetera mugunda wa mwingi wa Nkorone. Ibatonyire kubaranda mpempe. Banda mpempe turabakiria manka mpempe cyo cyakura na beja paitaku. Na iro tukwa munde yo twake polytechnic na secondary school. Tema tu yakawa kawari. Pariuga mugunda uyu ureguna antu anini aki. Untuma kuga matetikiria kairi nuntu marienda makirwa skuru kana gentu kengi ya gitumi kiria gikaguna mwingi indi ti muntu umwe. Itwakirwe cibitari tutiumba gwita muntu eteta matanete anonga itetwe mero level 5 kana gaikwa kithongo omberire ukomberi arafu tucoke tuthithie kanisa aja batu turombage aja atori bande bakaunukia bakathomana bakauma kianthumbe bakeja skuru eu nere kurara nonto Mpuri ete skuru ya kurara secondary ande batu atokuga ja youth na ande tugakira polytechnic ya tuthoma indirete nombe jangaitana skuru eu cibitari cigakwa aciari betu na ajubajojo betu bajo bakeja cibitari tegwetana na mutindo watibinya njirene betere njirene na pasire nontoi. The distance is too long. So, na Raim Daud MP wetu na MCA wetu bwana Ntururu tutethierie mundajojo wetu twina baruga twina document na nigo atiaga utiga tutinakio twake skuru ngao secondary school na twake polytechnic na inya twamba gwaka into bingi tukathithia ende tutethithia mantu jau tutetetheretwe ni untu makuria Gavana Kawira Mwangaza mubunge Raim Daud na kinyagia MCA Ntururu uthongira na kumatetheria. County government nkoromba Kawira ingirie mantu jaja na bagwatana na Daud Raim munda jojo twende jwa kwa skuru ya ngaus jochoke ya post ya polisi jochoke jwakwe inya kanisa kire yakwaja kiatu tukona ndene munda jojo ikawa na ndio ya ni Raim atere itona ngwa munda ijwa ndimbiri to pisi to pointi to akachukuru ya ana bado melaku akasibitari ndata ngedwa odongodwa kaya chibitari kakwe. Mugunda uyu wekarire ebinda rirasha utigutumika na antuma kyanjuri mauromba nikenda mumagiria kaua indi wamberie gutumirwa kuguna antuma mwe aki ojora buije kithaka kya community ne antoba antoreu pethaira batunyi point mwanya so iri miunda yetu ya kuma Nthimbiri yare bajojo betu batunyo point kenda chithithia munda jojo public land na rira kithaka kigiakarire giti utumirwa kianjure ibetere bararomba kenda bae wantu akumithairi kawa na bakoe wantu akumithairi kawa munda jojo production ya kawa ne namire ndene area yetu no tekawa thai antu ba Mpuri baanda kawa mbuga ne antu batekinye 10 iromba rya oriri nene ni mugunda uyu ucoke njarani ciao nikenda muona maciara mau makiuragia uciezwa miru ni ekinyentere cia Mpuri na amenye thina iria menayo na atige kuthikagiria antu mamwe maria makumubenia ni bauga utekawa geku kibejite choguchwanja ci antu bethiuruka na polisi number 2 OCS wa Meru Nero itumwendete muno na tunakupea heshima, lakini fanya hivi, usikae kwa ofisi undanganywe na watu, kuja on the ground ujue shinda iko wapi Mpuri. Usikae kwa ofisi undanganywe na kina Kareria na wengine, kuja on the ground. Rira ringi antu bagwate muntu agwatirwa atithithĩtie makosa na aru ya tukwaria ingari gweteri bangi beja kugwatwa turiuga tutiukira ibeja bagwate indi UCS twikwira mbere ogwata antu mbere ogwata antu amba wije ogwate baraba iyonda urareka kuba gwata nonto kwe bangi baunire kotonda na barareka kuya kugwata wambe wije ubagwate no bagwata riu nande wenda kugwata ogwate bau bangi